دەمباش تەمەشەوانên هێژە ez عادلە ئەحمەد مزێگەشتان نوچان ji ئەرکێ جوەرە پێشکەش بکەم فەرمۆ دەستپێکێدا چەند سەر نوچە. پەیامنێری ئارک li derîkê ji aliyê hêzên YPG hat girtin û piştî du demjimêran hat berdan. Encumena Niştimaniya Kurdê Sûrî divê helwestama Encumena Geliya Rojavayê Kurdistanê li hember êrişên Rojavayê Kurdistanê yek bin. Kuştî û birîndar di şer û pevçûnên cuda li gundewarên Kobanê ketin. Televîzyona rejîma Sûrî hevdîtinan bi zorê li gel xelkê Qamişlo dike. Îro salvegera bi dervekirina pêşewa Qazî Mihemmeda. Dengdan li Bakurê Kurdistan û Tirkiya dest pê kir. Slavores. Peyamnerê Ark İsmail Alî li bajarê Dêrikê ji aliyê hêzên YPGên bi ser Partiya PYD li gel wênegirê wî Segvan Emîn di demê romalkirina rûdawan da hatin girtin. Her wiha di dema girtina nerînê welatiyên bajarê Dêrikê li ser êrişên Daeş li ser bajarê Kobanê li navenda Bazara Bajêr her du karmendên Arkê hatin girtin û paşî ew avêtin zindanê û lîkolîn bi wan re hatin kirin û ji wan re gotibûn ku eger karê ragihandinê bê destûra wan bê wê tûşî encamên xirab bibin û gelek gef li wan xwaribûn û piştî du demjimêran ew bi serbestî hatin berdan. Partiya Demokrata Kurdistanê daxuyaniya serkirdeyê YPG ku gotibû Partiya Demokrata Kurdistanê piştgiriya grûpên tundrew dike yê ku şerê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê dikin bi tundî red kir û ew daxuyanî bi derewên destçêkirî bi nav kirin. Her wiha ku beriya serokê giştî yê YPG sîpan hemû ji emrazên ragihandinê re ragihandibû ku Partiya Demokrata Kurdistanê piştgiriya grûpên terorîst bi palpiştiya darayî û rahênarên dike ji bo şerkirina YPG û divê derbarê de Partiya Demokrata Kurdistanê beyannameyek derxistin û têde dibêje ku di carên borî de bersivên van daxuyaniyê nedana lê ew niha matmayê dimînin ku careke din ev babet tê pêş divê dema ku YPG bangewaziyê ji Partiya Demokrata Kurdistanê re dike ku alîkariya wê bike ji bo parastina deverên Kurdî ji wan rêxistinên terorîst. Di beyanê de tekezî li ser wêyekê dike ku ev mijar gehaya wê astê ku em helwêstekê divê derbarê de bistînin. Her wiha beyannameyê ameje kir ku ew alîkar bi doza Kurdî dike li Rojavayê Kurdistanê ne bir pirsyaretiya û bi hêza çekkê xwe ferz dike li ser gelê Rojava û bikaranîna siyaseta tikana beramber hêz û partiyên siyasî. Dikare van derewan jî durust bike ya ku tu bin geha wê ya rastiyê tuneya. Di dawiyê de beyannameyê bi tundî ew emrazên ragihandinê ku van derewan derdixe bê ku ji rastiya wê te kes bibe şermezar kir û ameje kir ku divê xûna xanehaya hestiyar ji emrazên ragihandinê tê xwestin ku bêhtir pêşî û heşyarî tê de hebe û bi taybet di van babetan de. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê NKS êrişî grûpên çekdariyên bi navê Daeş li dijî navçeyên Kurdan şermezar kir û xwest ew Encumena Geliya Rojavayê Kurdistanê li hember wan êrîşan helwesta xwe bikin yek. Sekretêra giştî ya NKS doh daxuyan yek derxist û tê de got ku ev zêdetir ji salekê ya navçeyên Kurdan li Sûriyê rastî êrişên grûpên çekdar tên. Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku armanca wan êrîşan ew e got Kurd herêmên xwe vala bikin û ew li kariya netewî ya deverên Kurdî dike armanca xwe. NKS ev yek jî şermezar kir û daxwaz ji hemû pêkhatiyên Rojavayê Kurdistanê kir ku berevaniyê li navçeyên xwe bikin. NKS her wiha got ku ji wê û Encumena Geliya Rojavayê Kurdistanê tê xwestin ku rêz û helwestên xwe li hember wan êrîşan bikin yek û daxwaz ji hemû hêz û partiyên Kurdistanê kir ku piştgiriya gelê Rojavayê Kurdistanê bikin.
انا کسی کو اندامه د کوالسیون اجتماعی سوری دا داخواز جه هفپیمانی و همو هزندن ین اپوزیسیونی کر کو بیدنگ نمینن و هلوستکا اشکرا درباره گله کرده بدن. ایرو جارك دن شرو پفچون دن عبرار خصنا دولت اسلامی العراق و شام داعش و هزین یپگی لگوندوارن کوبانه در کتن. کود انجام دا کشتی و بریندار جهر دو آلیان کتنا. هروها چالکوانان دان خویا کرن. کوشر و پفچون لدر دورا گوند جدیدا دست پیکر دنابرا هر دو آلیان دا بسدما هولدان داعش بدر باسبونا زور مغار یا روشلاتی کوبانه یا بندسته هزین یپگی دیو. هروها لباشوری باجار کوبانه جالکوانان اشکره کرن کو گروپین بسر خستنا داعش و دو ایواری بشست کمیونان گنمین د سایلوین سرین دا دزین کو د انجاماوی که دا شرو پفچون دناو براوان و یپگیده در کتن لوی دوره. باجار کوبانه دروشک زحمت ده در باست با کو اف چند روژن جالی رخصنا داعش و دور پیش کریا ده هولدانین وان جبو در باسبونا باجر. ولاتیکی کرد بن اشکنجه علی رخصنا داعش و لباجار من بجه به هجتا کو خوارن در باسی باجار کوبانه دکا جیانا خوش دستا. هروها ولاتی کرد یه بناو محمد شیخ جنید جگونده تورمان کو به اتومبیل خواه لگور چالکوانان بریانها خوارن و آو لسر دکانین باجار کوبانه بشوه کی نهینی بلاو دکر لی بریا چند روژان هاتن گرتن. جالی رخصنا داعش و دبن اشکنجه دا هات کشتن. پاشی ترمیوی هات را دست کرن با مالباتاوی لگونزه وی تورمان یکو به 40 کیلومتران جباجار کوبانه دورا. هجای امل بیربینن که رخصنا دولت اسلامی العراق و شام داعش پشتی دستانی ناوی لسر باجارین لدردورا کوبانه ناهل درمان و خوارن و آلاوین هوارچونه در باسی باجر ببا. جبلی کو اوه دمهن آب و الکتریک بشوی کی تمامی لسر باجر هاتیه برین. ایرول باجار قامشلو نزیکی 10 اتومبیلان ین رژیم سوری در باسی تاخه عنتریه بون و جادا سرکه تاخه جهر دو آلیان و هات گرتن. نوچگهان ارکه لباجار قامشلو را گهاند که ایرو دمجمیر چاره پشتی نیورو نزیک 10 اتومبیلان ین رژیم سوری در باسی تاخه عنتریه بون و جادا سرکه لپیش دکانکا شیرینی گرتن و در باسی دکانه بون نوچگهان ارکه دازانین که پشتی مای ناوان دورا دمجمیره که د دکانه دا هات خویا کرن که او دگل تلویزیونا سوری یا فرمی دا هات بون جبو کو هفدیتنان لگل خلکه بکن بزوری دا کو بیجن همو پیدوین خوارن لقامشلو پیدا دبن. هروها اشکره کر کو اب اتومبیلین در باسی تاخه بوبون و بتایبت لپیش دکان شیرینیه دناف کاروانا وزیر کاروبارین کوملایتیه کیندا الشمات بون. دروجکا وکا ایرودا سر کمار کردستان پیشوا قاضی محمد و وزیر پاراستنه کمار سیوی قاضی و برای وی صدری قاضی لمیدانا چارچرا یا بجار مهابات یا روشلات کردستان هاتن بدار وکرن. قاضی محمد یکی گولانا سالا 2900 لبجار مهابات یه روشلاتی کردستانش دایک بویا و دستی آدارا سال 1947 دا لمیدان چارچراج علی رژیم ایرانی یا وی دمیوا هات بدار فکرن. پیشوا قاضی محمد دادور بو و ده همان دمیدا دامزرینر پارتیا دموکراتیا کردستان ایرانی پدکه و سروکه کمارا کردستان جیبو. قاضی محمد کوری قاضی علیا کوری قاضی قاسم د 22 کانونا پاشین یا سال 1946 دا لمیدانا چارچرا کمارا اتونومیا کردی کمارا کردستانی لمهابات را گهاند و د کانونا پیشان دا یا همان سالی و پشتی تک چونا کماره د سالا آدارا سال 1947 دا لمیدانا چارچرا یا مهابات هات بدار وکرن.
لباجار عمودي والنافندا جين یا جواکسویل رخصنا جین ورکشوپک جبو هجمارک جخورتو کچین باجر لسر جواکسویل بلاف کرن بون یاوی دناف جواکه دا بدرجیا دروجان دارخستن لباجار عمودي ولنافندا نوروز یا جواکسویل رخصنا جین دو کورس لدارخستن جبو پیشکتنا خورت و شاگرتن لروجاوای کردستانی اف کورس دروجان بردوام کرد تدوام فری جواکا سیویل کرن و چاوا دکارن بلاوکن برنگکی آشتی و بشکتنا مروف و جواک ولات دوام رخصنا جينا بذكاري رابون ورشة عمل تدريبية لباجاري عامودي جبو حمد شالك فاني عامودي بجي فير ببن بعلم من اف مفاهيم نهاتن الدنيا وك مجتمع مدني وك عولمي وك اداره وقياده برنامجي مجي براستي سر دروجاي رجا اول مجتمع مدني مفاهيمي مقوماتي وزادي استبيانات وزاد افلام قصيره السيرفي كاري قد بجبو خاطر امشلو كاربن ثقافه مجتمع مدني قبول اخر التسامح اف مشاريعكو ام جمر كان لازم مجتمعي ما بيتفاعلوا به جبو خدمتها فكره بي وافاكرنا ولا تخوني يقوم دخوازن ولا ديمقراط ادواتي بيني انا يكجي مؤسسات تفعيل مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني لندري باجاري مدني خورتو کچن حاضر بول وان خلیان جمرا خوین سرویگا و گرنگ و رخنی خو کرن جبر دماکن یوان خلیان راسي أفدرو أمتين دوري عالمين رجع أول سر مجتمع مدني بو راسي ما أهداف صندوق خصائصي وين بيتر أمكتني وأنا رجع لدوا أمتين سر الإدارة والقيادة ما خوص أملو في مفهوم أنا أم نازبك إنه جمعتنا بو أف نشاطي ولو وأم بهيفينجو إنه استمرارية شيء بترم التي ما بيش كفن نازبك إنه سيرفانتشتا از وقت على كي جعمودي دوراك بدرج مصندي سر مجتمع مدني وما قال لك في دجيتي وما قال لك تجي فهمكر ودم خازن افدوراتنا بيشاروج قال لك شيبن وهم وفيد المجد وفيد الملتي خوني عمودي جيبكن بلافکنا رامان و ارمان جواکا سیویل لباجارن کردی گاوه که درسته و تخوستن گوان خلیان پر بکن و برفره بکن شبو برنامه آرک رامان حسو عمودي البجارتنين هرميين تركيا إيرو دست بيكرن ونزيكي 53 مليون ولاتين باكوري كردستاني و تركيا نونرن خوا دشارداريان دا هلبجيرن دوان هلبجارتنان دا 26 بارتين باكوري كردستاني و تركيا بشدارن لغوريا سايا نوه یا هلبجارتنان کسین گو بکاربه دنگ بدن لی کسی گو نکاربن دنگ خو بدن و بقاسی 22 لیرین ترکیا آنکو $10 بین جزادان ده هلبجارتنن ایرودا جه 76 مليون ولاتین ترکیا 52 مليون و 645,000 و 841 کس دکارن دنگ بدن اف هلبجارتنن هرمی ویل 81 پارزگهن ترکیا بین کرن و 194,310 صندوق لوان پارزگهان هاتن دانین لگور راپرسیا داوی اکپی دبه کم و جه پی دبه دویم و مه پی سیم و بدا پیجین درێزا چاردەمدا جهدگرا. بله تمشوانین هجا لسر هلبجارتنه ترکیا هرمی کونه هادبن مهوانداریا دکتور موسا کوال اکادمی و چافدری سیاسی لستودیا خوکریا تقلکی بخیر به دکتور خیر دارم نهات وک مدنو چا خودش گوت هلبجارتنه هل ترکیا تین کرن اتوی که تچاوا دخوینه أنا هلبجارتنين أولينا يعني هلبجارتنا كاجرينجا بالكو أو روشا هلبجارتن تلاتي تكرن يا جرينجا تركيا تركا دا گوهراندن دموکراسی دا و هر وسا پیواژوی کفتنا ترکیه ناویکاتی اروپا دا خوازینیکاتی اروپا همش ترکیه هر وسا پیواژوی آشتیا جبو اوچار سرکینا پرسگریکا کرد برسف داینا پرسا کرد آلی دیتری داجی او بویرین که دما داوی چه بوینا يعني دعوات ارجانا كونين پشتینگی او گداری او
تشتی کو چه بوی هفته محابوری و مثلا نخوشک و هیئت نابینا حکومت عقبه و تایبتی برز اردوغان و فتح الله گل دا بله هذا همي روشك وصلنا كو معناها كتايبات دتا فيه البجارتنا كو افرو لتركيا والكردستان تتاكرن وجبونا فيري البجارتنا هر وصاش انجام خيالك مهمه قالوا ديش انجام يعني ديش فيه البجارتنا در كفن بله ام دي بزانين كو عقبه سو هشت ویرگول هشت سال 2009 ورگرت بونجدنگا و جهبه 23 بون 23,1 و مهبه به 16,1 و بدپه 5,7 بله یا ادویده دا پرسام هم اوه گلو وی روشا که ما بحثوی کری گلو اخبه ده بکار به جای دی و دنگین که 2009 دست خسته بون ده اینی و دنگاب دست خید ده کمتر دست خید ده زدت دست خیدی گره هر روشک جوا حالت کجوا روشک سیاسی تایبت تا پیشی چونکه مسئله ویدیو داد بیت مسئله که زیادتر اساسا افل بجارتنه محلی نه بس بر و سببت که من بحث کری او جوهری و محلی زیادتر یا بیا چه وکی رفراندوم اکیلیتیتن بله و جوهری و دی بیا جوهره که سیاسی همجبو سیاست داخلی یا ترکیه همجبو سیاست ترکیه گل تکلیت گل در دور نوی و گل یکاتی اروپا وش بناویده وکی رفراندوم که لفجا ما گود سه احتمال هنه بله گره هر احتمال که جی روشا ترکیه دی آجودا بیتن اگر ترکیه 38 ورگیره یا کمتر ورگیره یعنی عقب قصدامجی اردوغان 138 یعنی کمتر ورگیره اوه پاشروژا سیاسی یا اردوغان کتا تحلیکه دا تایبت یا شخص اردوغان چونکه اوه افل بجاردنه بشخصی و وحاتی نگیره داینه بله ویگا وی گلک انجام خراب جی ممکنه انجام دیجی دیجا در وقت چه دکتور؟ وقتی مثلا بیجیم پیواجو آشتیه دی که ویتا تحلیکه دا تکلیت ترکیه گل هریمان کردستانی چونکه عقبه دی ضعیف بیتن ویگا وقتی عقبه کم دنگا ورگره کی دی زیده تر ورگره یان جهپه یان جی مهپه هر دو دنگین کرداش خواد بلین هم کاریم بحثی وی بکیم یعنی هم کاریم بیجینیت کرده تقریبا دی چند بن بس هر دو پارتیین دیته کویت مهپه و جهپه کل دیجی پیواجو آشتیین اول دیجی مافین کردانه بله اگر او پورت ببین اوی گاوی عقبت تا خوری بگاوی چد با وکی شرعیت کا عقبیجی کویتا جهه سواله و قوات یا چکرنا یعنی بیجن گهراندنا دستوری یعنی جو وکی مخاطبک تیتا ضعیف کردن احتمال دی هیا عقبه وکی خودان گوارگره یعنی هم بیجن سهو هشت سهو نه و در دا عقبه گلک ضعیف نابه بس قوات جنا کرده بله یا سیامین اوه که فقط زیادتر ورگره هندک در دور بیجن احتمال دوره 45 ورگره صدی یعنی زیادتر یعنی کمتر در روشه دا عقبه گلک خورد يعني امكان بيجن كوي روش بتواهي والتركيا بجوهرتن بشتي بها البجارتن گلک تجد اینا گوهراندن چونکه اول بجارتنش جوهری خوی اصلی در کتنه بیا البجارتنا که رفراندوم که سیاسی و او زمان وقت و هاولگور و روشا که افتتا انتخاب هالبجارتنا تینا کرن وی معنای دنوی هالبجارتنی جبویل ام بکاریم بیجین که هالبجارتنا که گلک یا معنای و تأثیر خود سر پیواجو آشتیه جی هیا و سر روشا کردستان جی بله دکتور ببور زي أخافنتا ببرم الزهرم آلية سعيد وروج أو جي سر نوسري كوفارا بير جي تركيا مريدن باش كاكا دم باش شوارع بله نها هالبجارتن لتركيا زبن هالبجارتن هرمي وكنها مديت نرينا دكتور جيكو يعني اب هالبجارتن وقلك تشتال تركيا وبقهرة تأبيك تشاوا دخويني بان هالبجارتنا بگمان پشتی کو رنگ البجارتنی و گریا سر رنگ کی رفراندومه وكي جناب مساقواج ديال كذا والبجارتن وكا البجارتن نين البجارتن كي نورمالنا وكا رفراندوم كي تلاقي كده جبليه كي انجام به البجارتن وجرين بي هم جبو
دستلاتاریا AKP hem ji bo têkiliya devleta Türkiye û hikûmeta AKP li rojhilata navîn hem jî ji bo têkiliyê wan û Ewropayê wê pêvajoyekî nû bide destpêkirin. Belê. Ber vê yekê belê girîngin ew hilbijartin û gelek jî girîngin. بله هەگەر ئەم بێن سەر پارتیا دەستهلات ئەک پارتی یعنی الگۆر نەریناتسەوێ دڤە هەلبژارتنادا وەک دەنگێک و ساڵێن چووی بەدەست خۆت خستوێ دیسە دەست بخێ یان وێ هەنێک ئالین هەنە وەکەم بێژن دەڤەرێ کوردی دەنگ وێ بدەن دەنگ نەدەن تڤەیەکێ چاوا دخوینێ بێگومان هەر partiyekî desthilatdarê mumkin e her carê raya we nabike. AK Partî berova jî wî kir. Ji hindikayî ber bi zêdebûnê çû hilbijartina zawî raya derxistin sedî pêncî û yek nêzîkî sedî pêncî û yekê rayê li Tirkiye têne bikaranîn bi dest xistin. Lê dema ku em vî hilbijartinên ber çavê xwe re bigirin ew aliyê ku bi wan re hevpeymaniya wan hebû beriya vî pêvajoyê ji bo hilbijartinê berê em mêze dikin senga navxweya hikûmetê guhartin têde heye têkçûnekê heye hevpeymaniyê ku hebûn divan hevpeymaniyan da wekî hûn jê zanin vê demê dawî hevkirinekî çêbû wê bawer dikim ew bûyerê ku vê demê dawî çêbûn ew em bêjin nakokiya ku navbera hevpeymaniya AK Partî û hin cemaat û hin grûpê din da çêbû bû ew ber bi têkçûnê ve diçe ji ber vê yekê ew mesela gendelî rüşwet vana zê were ser da ew bûyerê dawî ji em ber çavê xwe re bigirin bêguman raya AK Partî kêm in. Belê. Wê çi qas kêm bin bi dîtina min navbera çil û du çil û çara da rakam îhtimala mezin wê bigore li gor li gor agedarî li gor lêkolînê ku hatina kirin di vî navberê de wê guhartinekî çêbe. Belê. Niya çilî çil û du û navbera çil û çar çil û pênca da wê bigore. بله هەگەر لە دیاربەکر کورد بسەر کەچن هەگەم بێن سەر ڤی ئالی وێ چێ گوهرتنا di Tirkiye de çê bike tevahî guhartinê girîng wê çêbin carekî mesela pêvajoya em bêjin aştiyê da yan jî mesela çareserkirina mesela Kurda hin gavê ku ji bo çareserkirinê hatina avêtin wisa ji daxuyaniyê AK Partî diyar dibe ku eger divê hilbijartinê de bi ser kevin ew ê vê pêvajoyê bidin berdewam kirin. Ya din ku AK Partî Tirkiyeyê de bi ser keve bê piştgiriya cemaatê bawer dikim ew ê senga dewletê de ew hevpeymaniya wan û navbera cemaatê ya berê de ev hevpeymanî jî wê têk biçe ya din wekî ku AK Partî diyar dike di pişt van bûyerê dawî da eger hêzê navnetewî hebin hêzê derva hebin ew bersivekî ji bo wan hêza jî wek encama van hilbijartin ew bersiva wan me jî eger serkeftinekî be mumkin e AK Partî kar be desthilatdariya xwe berdewam kir ku serkeftin bi dest nexîne eger bi rastî jî di pişt van bûyerê dawî da li ser cemaatê de piştgiriya siyaseta derva hebe bawer dikim desthilatdariya AK Partî wê bikeve xeteriyekî mumkin e di hilbijartinê giştiyê ku payîzê çêdibin wê demê bêtir raya AK Partî werin xwarê û vê hilbijartinê de serkeftinekî bi dest xîne ew ji bo hilbijartina ku payîzê çêbe ji bo hilbijartina parlamentoyê ez bawer dikim ew tê vê wateyê ku siyaseta AK Partî ji alî gelên Tirkiye ve tête erêkirin û wê hilbijartina giştiya parlamentoya ya ku payîzê çêdibe divê hilbijartinê de jî wê serkeftinekî hîn bêtir bi dest xîne.
بله. وسانه و بهتر بر بتكشونه وهره بله دور كردي لتركيا ام دبينن هين حتى انها آرامن يعني الجور اردوغان جو سياستا خدوا دبرادد مشينه دهليجو كرد تشالاكي وان كم ببنتدا يعني ابراتا افيك تشبان دور خود كي لسر دور خستنا كردان جما في خيروا يعني او پیواژو به راوستاندنا تندو تیجی راوستاندنا چکی راوستاندنا چالاکین چکداری بگمان تاثیر لسر جواکا کردجی دکه تاثیر لسر سیاستا AK Parti dike eğer serkeftine ki bir dest beynin لگور آگاداری کو آن تنا بلاف کردن و لگور شروع مجی و او پیواجو بردوام به لگور داخویانی اجالان بخواه یا داوی نوروز چه بو و ساقیای هر دو عالی متفق سر بردوام کردن و پیواجوی دا سرکفتن و پیواجوی بدا دوم کردن بله گلک سپاس سعید وروش سرنوسر کووارا پیر بیر ترکیا بمربو گلک سپاسیا آمده بوناتا و بشداریاتا بله دکتور موسى امد وگرن آلیتا دوهل بجارتنا دا روشا اولهی يعني وكنها مديد كشتنجي تشيبو تافيك تشاوا ديت سدمه تشبو زانين ارتشتاني بي هر تشتكي هي خوازي تشينا ببا بس ناف تركيا وكي حساسية جدا جدايته متعيبتها و زيادتر هي وكي تركيا وكي قازان كي يتكلا بله يتكلا او مثلا جندليانا او مثلا غوداريا شخصية مهم حتى في مداوية جوینا کاجلک یا گرینگ و بلند اصلا کاجلک یا بلند یا اولکاریان تایا ترکیه دا هات کردن درباره تداخل کردن روجاوه یعنی سوریه بیشتر اوج کتی سر فیسبوک او کتی نه کتی بیشتر توییتری و حکمت عقبیجی قدغه دانند یا سر وسیله راگهاندن جواکی و توییتری و تمام به همین مناسبه بودی که وکم بیشین قازانه که کلید ترکیه خلک یعنی عاجزه عاجزه که دت نشادانه عاجزه که جواکی دت نشادانه و دت نشادانه که ترکیه بر به استقراریه که و ممکنه دیچیتن اجبوری و احتمال هیجان الهند ارداجی مسئله عشیرتی ممکنه ها بنیانجی نخواهید نابینا پارتیون سیاسی داره بنیانجی خواهیم پرووکاسیونی چه بکن پیوسته کلی یک سوسیولوژی سربیت کردن پشتی و البجارتنی گرو او شدت چه چی بیاش برچی چی بیا بس هم دزانیم شکلی که گشتی روشکا نفسی یا نه آرام هیا ویگاوی لترکیه بله انها اسطنبول نزیکی 2 مليون کرد هنا يعني تدبي أول جوا دنجي خو تبلي دنجي كردا بكن يعني وين دنجي خو بدن آلينا دي او بارتيا نهاية شكلين بيجني هدف يعني تركيا halkın Demokrat Partisi yani Partiya Demokrata gelen halkın. او جبو كرد و چپن ترکیه یجدر به هرم کردستان یجدر به کردستان باکور کاندید یعنی نامزد ادخال وان در آدانه بگمان پتانسیل دنگ کردا استانبول گلکه بس مخابن هجمارا کش کردا قیدت وایت البجارتین نلس استانبول نه çünkü Türkiye sistemi ki hay göre nüfus cüzdanı bejne او kartak numara hay اوجی اجبار کو گله کردان نشه قیدت خوش ولات خو مثلا جاکی که هکاری عنوان یا بدلیس ببینه سر استانبول او استانبول میم بلکه بعد 10 ساله جی زیاده تر 15 ساله بس نشه اینا قید خو بنویر کلی دنگدان حقیقی دنگدان نه او کسی که حقیقی دنگدان استانبول نه او نشه زحمت همی که از بین ولات خویت اصلی کدنگت خو بدنش بر امکانات مادی و فلان او یک یادیه کرد استانبول جهند هجده ترسن يعني احتمال هي هجمارة كباش دنجي خابلته بهذا بي بس قسم جديد دنجي خابلته عقبه عقبتيه جا فيدري دا يعني او قوات كرد اسطنبول لازمه مطلقه دموار دا ببيتيك لانه زان كحتى چه حد بدا بي وهذا بي كار كريا كرد اسطنبول نفس خو قيدا خو يا البجارتني بين اسطنبول او جي فيجا اگه دنگت کرد اسطنبول كيم
او خلطی که یا پارتی سیاسیه چونکی اوا خلق هاریکاریا خلق نکریه گلک جی نخواندنه کو بچین ودری قیدیت خود چه کن حقی خوا یه دنگلاین واجب خو دنگلاین بکار بینن بلین هم پرس جمهوانی خوی سر تلفن ذکر بسرکتنا کردال دیاربکر و چه گوهرتنا چپکل ترکیه بتواهی یعنی نه دیاربکر وکی دل کردستان با کوره یعنی هم عالی نفوسی دا هم عالی جغرافی دا هم جیت عالی هم بیشین سیاسی دا وکی پایتخت از با کردستانه وجبون آوره سرکفتنا کردا دنگ کردا گزیداتل دیاربکر بدن لازمه یعنی کافی جاده بدنه که انا وجد ثروات منه بو بدپی بس همي احتمال هيا بدپی بسر كويتن بله احتمال هيا عندك يعني جوري صالد بوري بشك يمتر بيان زيداتر بس بدپی هر بسر كويتن ويادي تريجي ام بينين بلد يا دياربكر حتى حد که يا بدپی باشتر کار کی اش بلدیت بریوی عثمان باید امر بلدیت سروک بلدیه کی باش بو يعني وقتی که بس اکیبانو مهم اول اکیبانو یا سروک بلدیه خاطر کشاناق دی بکار بیتو وظیفه بکار بینیتن اگر شغلکی باش بکتن گاهی خلق دی پی راضی بید بس اگر شغلکی باش نکت احتمال هلبجارتنت ورا دیاربکر بیتا اون داکن حال چید بلا دیاربکر پایتخت کردستان با کوره وجبو کرده گلک مهمه و نبو کردستان با کردنش بو سیاسی جی وجبو شکل گشتی گلک رنگه بله گلک سپاس دکتر موسی کوال اکادمی چاودر سیاست مهوانی ما بول استودیو سپاس باشی رو بیتا سپاس باشی جعلیه که دن و نوچگهانی ما لسر کلها آمده و سوراوی وکی کونترین شونوار باکوری کردستانی کو اوه بصد سالانا وکی دیدوانکی لسر میرو پادشاهین اف دورا دستهلات کری رادوسته به گور و بردین خوا یه روش اف راپورت جبومه و آمده کریا آمد کونترین باجارن باکوری کردستانه و آمد خملاندن به سورا خواه یا جکور و بردن رشت آوا کرن سورا آمده و کله هاوه ودگرن بری زاینا عیسا دناو بری 3700 سال تا 3500 سالی جعالی هوری و میتانیان واحاتیه آوا کرنه جکله ها چوک یا هندری سوره دست بکریه و هن به هن فربویه نیزیکی 33 پادشاه امیر اف دورا دستهلات کرنه و هر یکی جوان اف سورا جبوی اولهی آخوا و پاراستنا باجر بلند و فره کری وان دارا بدن من کونن مثلا الویدری اولی بدنن هفت برانن سه خوش کنن وانا جی کشی تاریخی زمان دا وان دابونن هفت براتت وان دابونن سه خوش کنن بتشغوي اوجي سي خوشكتت وين دابونن يعني فاندرا كشي ور تاريخي اون مثلا قبل بدنو فاندرا اورفا قابيه اوجي يعني بدني يعني اورفا قابي جريتش غش بريدا عسكري بريدا قابات كرن كسكي نتكتندر وقت زمان واندا انا في درج ور بارك كنا كي بو كي انسان ما ورنت ور خوش بارك مارك بكناني رونين قارشي مثلا مالا وان بو مالا وان خرا كرن آن پارک ور ساده مایه. بدن آمده به 34 سالان دو زاین را جعالی امپراتور روما دا کستان کیوس دوام دا هاتیه نوکرن و تانها اف بدنا لسر خاکا وی باجاری وکی چاودره کی رادوسته و بهنا دیروکی و پایدار بونا مروان جیته. براسته جی آمد جی کی زحف پیروزه یعنی اف درانا فلان بیوان بره گل که قریش بون یعنی عراق کش و اسرار کش و چه کش هبل و درا بون ملت نکار بو باتا رونشتا لتنها دنری گل که اولا بویه مرو وک مالبات تن و دره سیران خود داردخن او خود داردخن یعنی جی که گل که خوشه پیشکتیه آمد گل هر وهان ها و دره پرسکریکا باجار سازی هیا چاوا
مثلا افتاخا كون دبینن تاخا علی پاشایه دولت دست دایا سر دخوازل و داره بریا توکیه آواهی نو آوا بکه لبله پرسکره که گل هنه یعنی گلی گازنجه گل هنه چاوا مثلا زلام دبه عرصامن 100 میلیاری دیگه هنگ دارن 20 میلیاری ددنه هنگا 10 میلیارد که وانجی 100 ددنه انه حقیقی وصا گل کی پرن اف بدنا بدرج بونا 5 کیلومتر تا 7 کیلومتر و بپعم بونا 3 متران تا 5 متران و بلند بونا 10 تا 13 متران حیشته و دبرجن و سوره هنه جین بناوه کچکان یه 7 بران و برجانوره سوره آمده پر کم نه خودی لی درناین باش به دا خبات دا تیابه دا چیتره چیتر به دا آشتیجی باشته به حکومت لی خودی درنایه دیروکه کم نه دیروکه آمده جی و تشت هری بالکش ده سال 1932 دا جعالی والی دیاربکر دا اف سورا به دینامیتان هاتی هلوشاندنه تا باجار بهنابا دوی جیرا ورگره سورو بدنا آمده وکی دیدوانه کی لسر وی باجاری و دیروکا وی باجاری رادوسته اف سورا بچار دریان تناس کرن دریه یک دریه روها و دریه کشکه و دریه ماردینه بره نشتجین وی باجاری دناو سوره دابون لنها روج بروج باجار فرد به و دردکوین دروا خانین خواه آوادکن جبوی زاگروس تیوی جان باپیر آمد ارتش آزاد لباجار حلب د اپراسیونک لشکری به هزدا لدجی هزن رژیمه بدهان کشتی و بریندار د ناو رزن واندا خستن لگور نوچه کا مالپرا العربیه گودوه چکدارن ارتش آزاد د اپراسیونک لشکری دا لدجی هزن رژیم اسد لهر دو تاخن العزیزیه و الشیخ نجار بدهان لشکرین رژیمه کشتنا درباره وی نوچه سروک فرقه هفته و هفتان یا بسر ارتش آزاد و لجبهه باکور عقد روكن زياد حاج عبيد قوت كوچكدارن اوبوزيسيوني لپارزگاه حلبي هن بهن پیش دكوا و تاخن باجر كنترول دكا بشتي كوچكدارن ارتش دستانين سر كارگاه شكر ياكو وك ناوندك هيزن رژيمي لدور العزيزية دهات ناسكرن دا انجام دا بيس لشكرن رژيمي هاتن كشتن جعاليه كيدن و آمارن را گهاندن امریکی را گهاندن که واشنطن جارکدن چکرنا اپوزیسیونا لیبرال د کنگرسا امریکی دا گوتو بیش دکا به تایبت چکن دیجی بالفران ببردامکرنا شروع پفچونا لدورا قلمون یاکو دکوه لسر سینور لبنانه هزن رژیمه بپالپشتیا ملیشیاتن حزب الله لبنانه پرانیا دوره کنترول کرنا اجانسا را گهاندنه یا فرانسی لسر زاره جدرکی سربازی فرمی و گوهستیا کو هزن رژیم اسد باجاروک راس المعرة و فلیتا کنترول کرنا هروها جدره تکس کر کو اب اپراسیون تی ببردام کرنا اپراسیونین گرتنا سینور بلبنان را بمبستا را گرتنا در باسبونا چکان جهزن اپوزیسیون را جعالی خواه روانگاه سوریا مافی مروان نوچه کنترول کرنا رژیمه جباجاروکن قلمون را رد کر و آمجه کر که هزن اپوزیسیونه پیشکتنان لدوره بدست دخوا درباره شروع پفچونن دنابرا هزن رژیمه و چکدارن اپوزیسیونه لدورا کنارا دریای سپی لپارزگاه لازقیه گلک نوچه و نرین لسر مالپرن جودا هاتن بلاف کرن لسر جوینن دنابرا هزن اپوزیسیونه و روسیا و ایران دا درباره راوساندنا شر لوین افچه زانیارین بهتر دوی راپورته دا
سروک دسته یاساید هفپیمانا نشتیمانیا اپوزیسیونا سوری هیثم المالح درباره وینو چیا کند بیجه دانوستاندن دنافبره هفپیمان و روسیا و ایران ده جبورا وستاندنا شر دنافبره هیزین رژیم و چکدارن اپوزیسیونی. لسر روپلا خویا فیسبوک او نوچا رد کرو گوت ما پیوندی جهنک آلی ولاتن آلیکار رژیم ورگرتنا. گوته دا دبیجن ام شر لنافچایا دریای سپیرا وستینن. لیوی برسف جهنک آلی دن ورگرتنا جیره دبیجن. کو هفپیمانا نشتیمانی ایدان و نرتیا گل سوری ناکا. جبر کو او بازرگانی بخوینا گل سوری دکا. کو جالی خواه دجبر رژیم سوری مأمون الحمص تکس کردما کو هفپیمانا نشتیمانی یا اپوزیسیونا سوری دمها هشتان دا دی سالا 2011 دا سردانا قاهره کربو. والور حفتیک جبو پشتگریا گل سوری چه کربون تیدا کساتیا مصریا نافدار نجیب ساویرس $400,000 جبو گل سوری ترخان کربو. جالی هیثم المالح و هنک کسین دن دناف اپوزیسیونی دا هاتیه دزین. الحمصي دا زانين كو اف بويرا هاتيا اشكركرن دما كوناكوكي دناف براوان كسان دا هاتيا رودان. جاليا كي دن و هنك جيدرين جبو مالبرا إلاف را اشكركربون كو سروكي هف بيماني أحمد الجرباش بو جبهيا كنارا دريايا سبي پشتگريك دارایی مزن شانديا دربار راستيا وان نوچايا. دربار راستيا وين وچاي دا سروكي أركان ارتشا آزاد عميد عبدالإله البشير أو نوچاج بو مالبرا إلاف تكسكر لبيكو هجمارا راست بدا ناسكرن. هروها سكرتيري گشتيه هف بيماني بدر جاموس كاري چكدارن ارتشا آزاد بكاركي برچاو اريني آني زمان. ودلدوانا كروجنامواني دا گوت ما باوري بكاري ارتشا آزاد و پشکتنين وال دورا كنارا دريا اسبي هيا و ام هيفيدارن كو گلي سوري جوير جيما خوين رج و هوفانا هروها جي ميليشيات حزب الله اللبناني خلاص بكا. جاليا كيدن و سروكي ارتشا آزاد رياض الأسعد جئلا فيرا گوت فشار ناف دولتي تينا كرنج بورا وستاندنا الشر لبر آوا سپی لیتکز کر کوه شر ارتشا آزاد لدجی رژیم بردوام با تا کو شورشا سوری بگه ارمانج خواه. وزیر بروانی ده حکومتا کاتیا بسر اپوزیسیون و اسعد مصطفى او نوچایا کج آلیه هندک میدیایان هاتیا بلاف کرن. کج وینک دنافبرا اپوزیسیون و روسیا و ایران هاتیا لدرخستن جبورا وستاندنا شر لدورا کنارا دریای سپی. و رد کرو گوت ارتشا آزاد و بردوام ببکاری خواتا کو گل سوری همو مافی خواور بگره و دولتک ديمقراطيك آوا بگه کو همو مافی گل سوری تیدا پاراستی به. هر درباری وی شریده جيگر سروك ارتشا آزاد هيثم العفيسي جمال برا كلنا شركاء جيفينا دنافبرا اوبوزيسيون وروسيا وإيران دا رد كر وسربار كركو وپشتگريا چكي ودارايج بو ارتشا آزاد لدورا كنارا درياي سبي دا بينا پیشکش کرن بتايبت لدجي وپشتگريا كو جبو رجيميرا لپارزگها ادلبي بر بدورا لازقية ودچا تا كو رجيما سوري بهلوشاندن. جبو برنامه آرك ديانا رمضان. بله تمشوانین هجا لسر کوبانی ام بیجن بشوی کی تایبت لسر شریکون ها گربویا لسوریه بتواهی مهوانداریا لوند حسین روزنامه‌وان لاستودیا خو کریت گلکی بخیر هاتسی کاک لوند بله دست به کدا خوندنات چه جوابویر داوی کن حال روز اوای کردستان دبن بتایبت تشتي براسي دبنها لروج اوای کردستان بتایبتی لهریم کردی و مینا کوبانی براستی او انجامنا کوکین نبرا رکبریا سوری بتوایی ده و رژیم بخوده یعنی او دخوازن دباوریا مده هنک گوهرتنا لسر عردی بکن تشتی گهی یعنی او گوهرتن باوریا مده هنک اگر جير لازم يعني هاجر كاربن بيك بينن سركفتنا بكن داليه يعني دجي رژیم دا براستي وي باش بيلي د باروجي نهادا د باوريا مدا وي كيم يعني جبرتش حتى انها د اسويا جار سركرنا الوزا سوري دا هين تبريار برياري نادنتوي نهات نستاندن جبر فيجي از بيجي مشر بردوام بكي كوميتين تندريجي كي
او گریداینا رژیم سوری و او جی که تدید دخوازن هریما کردی هنکی آلوزیه تیدا گور بکن تیدا شر بکن دخوازن یعنی وی هریمی گوهرتنك ديموغرافي تيدا شي بكن تايبتي جو قوتنا كردستان سوريا نوي بكار اني يعني كي كرد نفكرن صبيه هريمك شي بكن وك هريمك فدرال وك نمونه كردستان العراق اف تشتي هاي دبي براستي انجاما ناكوكي نمبرا رژیم و رکابریا سوری ده لی بخار رژیم دخوازه یعنی تشتی قدبی پلان کردستان سوری رژیم بخود که یعنی همو آلیا ده يعني رژیم في مسألة بكارتية بله كاكلوانت بياناج علي بيدي هاتي درخصن لسر شرين هالكوباني تشيد بي يعني تاو بيان بشويكي قشتي تشاو خنت براستي بيان هجر بيدا مسألة بانجوازا خود الراس بي بو آريكارية جالية انجمن اجتماعی کردی یعنی جالیه هریما کردستانی تایبتی تیدا دیار کرنا بانگا خوا جبو سروک مسعود برزانی ری کرنا یعنی دبیجن دوی آری کاری بیکرن بو کردستان سوری ایرو کتیا خطر کیدا لگوری بانگوازا برسوا سروک جیب راسی جوارا دیار بو اما وک کردی باشور ام آمادنا ام بروانی دبر خاکا کردستانی تواید بکن نتنی خاکا روش آوای کردستان حلی براستی پیدا دیار کر کو او ناخوازن کس آریکاریه وکی ده خو پیشاندانه که آشتیانه ده وقتا گو دبی دخوازن بکن پشتگیریه بو کوبانه تدبینه قد خدکن یعنی جی که بلا دکن اف جی که براستی پروبلم گلک مزنا راستی اوی بن گوازی دیار دکه اگر بخوازن کرد یک دست بن یک آری بن وکار بن بپاریزن لی هگر او بخو تنی پلانک بیج بو دستکفتین سیاسی دبه هوریا من دا وی نبی نچی سری بله هگر ام بین سر برنامج علی انجمنان شیمانه کردی جهاتی درخستن پاشی بیانا پیده يعني تنوا كاريل كوباني دبي شرمزار كر يعني تنابيني هجر ام بيجن شرمزار كرن جي درنج هات وت بهنا برسفيج بيانما بي دي تد تنبو جبرقوم زانن كونها روش بالتواهي روش افا روشك جدايا وزحمتها تابيك تشاوا خنت براستي انجمن اجتماعی کردی ناکوکی دهن ریده هنا دالی دیده هنا يعني دالی دیارن يعني برام روبخانه خابینه يعني آلیک جه يعني ده هالوسط خوی سیاسی ده لا اینگری پیدینا آلیک جه و آلیین دن هنا لا اینگری آلیه دینا آلیه بهتر مقارن ببیجن وک تیاری دموکراتی ده هندروی روش آوای کردستان ده أفجي براستي جا أنجاما يعني وك بلانك نابنتوي يعني وك تشتي دبي يعني ده هيز هنا يعني نابنتوي هيزك جي أمكارن ببيجن أمريكا أوروبا وين لا ينقريوي يعني ين دوي بلانا هذا دوي تياري هذا ين دجي رجيم سوري وإيران وإراق مالكي و بيدي دبي حلفي هذا دبا هوري امدا بله اجي احنا كوكيا دبي براستي انجاما بياني وك نوك يعني وقتي خستنتي دان يعني براستي بيانا انجمنا اجتماعيه كردي بلكي بسطيبه يعني جوي الي ده نقر يعني هاجر برسف راست هات باندان جوات برا بقوت انا دستيابلين بقرك تفعيل بيجرك تشتي بريالي هات نستاندن هولي رايكي وهولي راد دوادا حجرك بكار بين كينيكو افخالي يقول سر هاتنا ام ذكرن كي بيكنا انينا بين ابنا فكرن برا يعني جوان تشتي سر ام ذكرن جوان تشتي جو بيكنا انين لهوليري ام ذكرن والولات بكارنا انين جرك لي فقرن جرك بيك بينن فابرياري هاناكي أبرياجي كي براستي دم جيردوي هناك جهارتن سياسي هندري سوري دا بيويستا جرك ببن يعني جهارتن سياسي جي كي براستي دا هندري سوري دا دم جير جرك
بله يعني هجرنها ام بين دنابرا ناكوكي دنابرا انجمنا قل وانجمنا كردي يعني ناكوكي دنابرا ودا قلكن يعني ودمك دريج تشارسر ناكن او حتى هاوك ام دبينن تشتغل سر عدي تشيد بي باش يعني بريكو باني دنابرا فاناكوكي عند دبر بكوفتشي دبهوريا مدا نكارن حتى بداوي يعني كوباني ويتيك نتشي يعني جيقا مشلو ويتيك نتشي يعني باجارين روج أواي كردستان تشبلان هبي ويتيك نتشي بهوريك الغوري خوندنا من جير يعني از دبينم جبو كردي روج أواي كردستان بلانك نابنا تويها بلان نيا هريمي يعني هروي دبهوريا مدا هريمك تشبي هريمك فدرال تشبي ويتشبي أوجيكي كنجي بريار بيستاندن جا رجيم بشار أسد تيك هري هجر بريار هات ستاندن هنجي وجلكتشت ديار ببن بتايبتي كا شهاتنا وين كرن بو روج آواي كردستان شهاتنا بلان كرن بو هريما سوري بتهواي يعني بو كردستان يجي حتى بتهواي نتني روج آواي كردستان باوري أمدت بيجا روجي دا كردستان تركي باكوري كردستان يجي كده بلاني ده يعني أو جيوي روجهلاتي كردستان يجي كده ده يعني بلانك نبدأ توي هيا كرد بتهواي نكسنا تندرينا كرد بتهواي يعني أمكارن ببيجن ده آلية خوي سياسي ده آلية خوي راماني ده كرد ملتكي علمانية نملتكي تندريا وأم دبينن سركفتنين قود دبن يعني قود دبن ها بهتر جآلية تندرين بهتر قريداي برجيما سوري و برجيما إيراني و دريا استخباراتي را راستا ام كارب بيجن داعش يا النصرة سنينة لي بخو تيكل دار القلبان رجيما جبت بلاني وان بيكتينن وديار بوج داخوانية ائتلافي بريد دمك يعني ديار كرنكو هيزي ها هيزنا قريداينا برجيما بشار الأسد بله كاكلون ببورة دماما قال لك نماما هين تخص أمل تجهدار بكن اللي قال لك سباس جبوا بشتار بناتا وعمد بناتا الاستوديو سباس بوش بشتي شش مهانج رواندنا وانج علي جروبين جريداي بريخسنا قاعدة لسوريا هر دو روجنامه وانين اسباني هاتن آزاد کرن روجنامه المونديا اسباني را گهاند که روجنامه وانه وی کاروبارین روجهلاتا ناوین جاویر اسپونیسا تلفونا ناوندا نوچیا لمدريد كريا وجوان راغوتيا كو او هفكاري ويه وينگر ريكاردو كاريسيا بسربستي هاتن بردان اسپونيسا ديار كر كو او رادستي ارتشا تركيا كرنا اسپونيسا و ولانوفا د 16 ايلونا سال 2013 دا لگل روجنامه‌وانکی دنیین اسپانی لسر سینورین ناوبرا سوریا و ترکیه دا دما کو دخواستن ج سوریا درکون جالی رخصنا بناوی دولت اسلامی العراق و شامه و هاتبون رواندن روجنامه‌وان سیم یبناوی مارچ مارکنداس د دسپیکا و مهدا هاتبو آزاد کرن لگور نوچیان کو حتی نها چار روجنامه‌وان فرانسی کل سوریا هاتن رواندن چار نویساوان ندیاره بشی درباسبونا نهروجان لسر و خستنا آگر نوروزی لکمپا گورگوسکی دو سنتران نوردین زازا روشنبیری و الیکاریا دزگاه برزانی آخرخوازی و بشتربونا هنرمند باشور کردستانی هوال ابراهیم آهنگا ججنا نوروزی هاتل دارخستن پشتی در باسبونا نهروجان لسر و خستنا آگر نوروزی لکمپا گورگوسکی دو سنتران نوردین زازا روشنبیری و با الیکاریا دزگاه برزانی آخرخوازی و به بشداربونا هنرمند هوال ابراهیم آهنگا ججنا نوروزی هات لدار خستن. پیشی رئیس صلاف بو همی تماشاوان تلویزیون زاگروس از آتی موی آهنگ وکو از هنرمنده که کرد جدل حس کم خدمت که بکم یان او تشتی من پیچید بیت از پیشکشی برایت خویت کردت روش آوا بکم و از گلک خوشحالم که از اول وری آمدم و بشیم خدمتک و بچی که آن دلخوشیه که گهین ما وی خلکی و جماعری بره
تشتا برچاو وجودا جا آهنگ نوروزی ین لکمپین دن ین پنابرین روژاوای کردستانی ین لدردورا باجار هولیر او بو کووی جاره کمپانیای کی بازرگانی سپونسری آوی آهنگی دکر. ئەم هەنگە قەشەنگە کە کۆمپانیای جیهان مۆتۆرز بۆتە سپۆنسەری و ئێمە زۆر دڵخۆشین کە توانیمان هاوکاریەکی هەرچەندە بچووکیش بێت و دڵی ئەو خەڵکە ئەو کوردانەیە کە ملەتی خۆمانن کوردی ڕۆژاوا خۆش بکەین. تەوی دەرەنگی و ڕەوشە سەقایە خراپ لێ پەنابەرێن ڕۆژاوای کوردستانی ین لە کەمپا کەورگۆسکێ کێفخۆشیە خوۆش بۆ vê ئاهەنگێ ئانین زمان. سپاسیا هەبال إبراهیم دکەم بۆ ئەو ڕۆژە تەجەمما و ئەس گەلک عیدانی ڕۆژ لە هەموو وڵاتی کوردستانی و کوردی کوردستانی و کوردی سووریا هەمکی و جەژنا دایکە خۆ بابێ خوا و گاکێ خۆ خوشکێ خوا پیرۆز دکەم. ئەڤانگا گوتەکە بەرزانج بۆ پەنابەرێ کەمبا گەورەگۆس پڕ خۆشەم سپاسیا واتکن ڕاستێکی تاخیر بوو بەس باشە بەگو ئەم ملەتەی پەنابەر گەلکی محتاجی بە ئاهەنگان. ایرو گلکی حفلەکە خۆشە ئەم سپاسیا دەستگاخی خوازیا بەرزانیت کن و کۆمان ئارین و چه ئێگۆ بێ حفلێ رابوون ئەم گەلکی سپاسی جوار دکن ئەم دخواتن هەر ڕۆژێک ژوارۆشە ئەم حفلا چێکن. ئەڤە جارە یەکەمینە کو پەنابەرên کەمپا کەورگۆسکێ جەژنا نەورۆزê di hindirî kempê da û li derveyê Rojavayê Kurdistanê dikin. Bihêvîne ku cejna Newroza bê di Rojavayê Kurdistanê bikin. Serkî derengiyê û rewşa seqeya nexweş îro pênaberên Rojavayê Kurdistanê yên li kempa Kewrgoskê jî cejna Newrozê pîroz dikin. Bu bernameya Ark, Azadiya Rojavayê Kurdistanê, Sabah Reşîd, kempa Kewrgoskê. منوچە ژوەرە پێشکەشکردن هەر ئازاد بن.